Ito ni wendo kuwa boda. Weasie katuite shem. Katuite moli. Pabika haba uata. Edha wina ni mekwaku. Na sasi ya kumalo kaisi abika. Na labda eko atukanga ni tasaa 11 ni saa umesi ya weyo pabika hato okethia edha wina ni kwaku wame ai kanite shemu oke amwe nuche pabika haba uata nondo wa maundu tasu ondo kwekuya weyane kwaku kuangeleka ni edha mundu wa boda boda na ndu ma boda boda ine matabasi ya amuno uthe waku nutegemea amuno kana customer isi okuikia na weya waku tilasima wethe na nguwa mbingi tilasima wethe na yato mbingi lakini ni wisekana no wikale wi mutheu yani ukethia kila mundu abinde icio kuwaendo kuaniwe no itho watu marashi tatu utu wetwa ishem itho wana kamarashi okakuibubi tonesa pole pole yani polite kamarashi okaku polite ukabubela marashi bale dhaziando mtu hapana kamarashi yako polite pale kasati kaku etha kana ka t-shirt kaku kabonesa etha ni ka reflector kaku kethe ke katheu etha ni jacket yakwila wiki yakwa chela umalukite kwimbe bona weso tukiwa wiyo iyo jacket si kuwe safi jamani na watu waneke jacket yesu iketha ye clean kindu cha keli kuikiwa wiyani waku ni kindu kisio muno ekato siogeba yatumine mangwa kuikika wiyani kwaku ni kindu cha maana muno na ni kindu cha maana kwa kila mundu kwa kila muthukomi ni kindu cha maana muno nikana wia waku ubikie bandu ba kwenenea witha wambito build trust yaku na ukabuild trust yaku na ateja maku trust yaku na ateja maku withie kwangeleka netha itu atumangwa kwaku nataka yangwa ite kwa sa matuko 15 nondo tena chathi cha matuko 16 withie by matuko 14 ngwasitu ni waamini otuma na wako na basi na waiya wetelete twisie pendo mosa awe ya mwingi madatona uyithia wosete wia wa clients 10 wena maharusi 10 na ondame wa 6 awezi maliza wikita kwa nangela reputation ya kutabundi nondo ilando asu kwa makomea ni sia kila mekwenda paimo the nonge makoko thi mangwa ukwaku na kindu cha kele maika arifa mundu okothi mangwa ukwaku niki nondo ndwe sako meet target yaku maketha maiki ai kotita thite kati mangwa kwangania akaya motomine yangwa sito muthenya wa harusi kana muthenya wa rorasho ito ukabika no yithi andamine toto tumeyangwa sito peke ndukita wa trust tamuthukomi wailete kuchaka muno kati waku na customers yaku ukaka trust yaku kethia onangirifa client kwaku nene sendie mobalocha nene sendaka ete complain sietiele ndatika nyanya singabe mwendo wa saa 5 saa 6 sorry saa 6 siagatambanga just as makawa kilonzo etha isiokethia na itho ya maovo kwanzi yayo kubesi onga mwendo wa saa 6 ende sia muthenya no ililikana kana wasa nini wende ba kimanisione cha Equip Africa Institute kwa sielame na siana iminite form 4 kana mundu wetha yenda ku advance masomo make mundu wetha yenda kukwata otoika fulani wa short course yo plani ukwenda bundi wa masomo ma computer kwenda bundi wa maundu ma languages na sindu sia muthembo no short course uto no kwithibia wende na kuthukuma ende ukabaki manisione cha Equip Africa Institute usome course yaku no inengwa balua nikimanisio kiungwa Mount Kenya University na kibitu kithiti na kikanengwa mabalua on then TVET ne kana na kukikunenge balua wa certificate kana wa diploma ndeni wa course lo kwika Costa Community Health and Development Perioperative Theater Technology Business Management Banking and Finance Computer Science Cyber Security Information Technology Tourism and Travel Management Film Production Supply Chain Management kati wa course inge mbingi sipo short courses ya ICDL Cisco German Language Computer Packages kati wa course inge mbingi oyuto nena wosa ni wa mwai wa katano ni wende ete mwana waku kana ukiosome course ilo kwenda then wakimanisio kicha Equip Africa Institute kwiyandikithe wailete kwithe wanadimo inas kwambata no qualify kwika certificate kana diploma kana short course ndeni wa course ila ukwenda na ende nundu nakuya wasa ni wende kimanisioni kicha Equip Africa Institute kwiyandikithe wende kwa kone simu nambane ithi pena namba siba ilango nenga wisikwithia ni wako na simu we kwatia mwanya kana tha wena inquiry wena kindu kwenda kulya labda kwenda na uthesia nesa na uko na simu esu ukatheswa ni utongoi wake manisio kicha Equip Africa Institute namba yambe ni ya 0785 667 771 namba lengi ni ya 0740 624 389 kana namba ya 0733 599 555
3 wako na simu nambane isisi 3 no nena no tongoi wa kimanisho kicha Equip Africa Institute ni saa 6 siatele ndateka sianu siatele ndateka odhandatu nikuye ne obundi sio maundwele maundu adatu na nikwate na obundi sio maundwele nikanandu kona mweka kwa sia ngania thuko maana mithea ngania thuko maana miti bayo miti ngania thuko maana yo imagine usune mundo wa create relationship yake nzio na customers yake ni mundo wa ekekie ni customers yake ni kitu tumeona akilendi menda kwa service Yesu maidi kwa ngania mendo kuwetha ni boda boda maidi kwa shem mendo kuwetha ni taxi maidi kwa so and so menda kwikwata menda kuhuo wachathini maidi kwa so and so nundu nimese uane sana ndakubalukasia wamwe wenda liwandu maana 3 akakuwa liwandu maana 3 wamwe sibika saa 5 nienda liwa kwa chathini withobie saa 6 maye lunch iyo masaa chakula itakuwa imeiva esu wa trust na hiyo kindu cha maana piu kwa kila muthukomi na tia thukomi majua kale memoka tia thukomi ama konza memoka ona mauthukomi athukomi mo bisine no mbaka with na trust nikanaiza gwethi ai ona baby ndebi ka ukethe ukona andu mambe yakwita itano kuma weyane withia no wikiobo andu mundu akakwia by the way ba kwitwe babingukie na kazi inalipo vizuri twebwa nesa by the way withia mundu uno wako refer o weyane unge I mean no mbaka with na trust no mbaka